wa opola gore kana kongwe ha ke tsebe rena e be ke provinceng ya Natal kapa ke yona Eastern Cape wa opola kana kwele kana ko ya ditšhelete tsena tsa dipei tsena tsa maqheku le maqhekwana hona le mo kileng ha ba tloa hore mara monwana wona o beilwe mo ke wa eng ke gola le a hopola go ntse o batluwa monwana man ke Eastern Cape ho ya batluwa monwana ha thi a se monwana batho bana ha ba etsa botsotsi bona ba ja tšhelete tsena tsa di-pension ha ba behe monwana motho o nka tsubinki ba beha mo tsubi ba beha ba tsamaisa yona mo ba ka ntho ka hana o bitsa nthwena ka enkena ting motho ya inka hantle a e kwana bontateng kwana a fihlara e re kinke mona sakariteng sena sa bophelo ke fihle ke re mpetje ba makala monwana wona wa di ke print manye ha ba tsebe o fingerprint ka neng ka o fumane ya finger ntwena print yena mona ke ntho e re ke tla o fa le bitso la teng re ba ile ba ibitsang ka morapinene ke tla o bapalla yona hona jwale the mighty one himself if God be for us who can be against us. Moshimane ntsule monate ya mpe banna re ne re ka kata le yena dithopto re tsama le yena mona Gauteng mabone mona Snyman wa opola re mathaudi mo mane mfana re se re nyoloa ha re fumana Sandton ha re fumana Rosebank wa tsama le Snyman rankana bona re kene koloing re tsama le yena monneng re mathabo Rosebank man re lo mathaudi mo mane jwale ha re ya re shebile Johannesburg airport mona OR Tambo re hula le kakapa ena senatla Snyman rankane o motswedi mane kakapa go jwetsa ntho e kgolo motho motle wele jwale hona jwale o re batlile a tsheswa ke tie mofumadi a bila ha o tla le mala o etsang o na tsheya tabe ke ntse ke qoqa ena ya o ritsa ho batluwa di print ile khalo ho batluwa mara motho ya tholang tšhelete tse batho ba tholang tšhelete mara fingerprint ena manasi yona man yona ke mofuta o mongwe wa print ba batla ya re tsatsi le leng ka la boraro motshehare ka 10 o'clock motaunga ko e fedile e re ko kokele bekeng e tlang ka sona ila tholwa ka la boraro tabena horena ke print manyena ke DG print manyena e tsang msebetsi o moka no